Ye, nih sana dong punya kayu ngon meja. Stop, boleh nanti ada nanti muka punya kayu kok. Ye, saja yuk, main aja aku. Kan? Ini nak hujan tuh beli? Nih lakar ngale kayu ngon meja. Hujan ini ngale kayu beli kadang aneh alas adane. Peh serem kan, nyena nih saya ngemang ngale kayu dini. Saya nyaketo beli, nanging alas ni kan patut jaga lestarian. Benar bantu beli alas tuh kan baru-baru dunia yang sing iraga kang ngasnya nyen ko rain be. Peh serem dogen masih ngebah kayu besik dogen nah. Nyen kelane nganu. Ye beli yang suburin tiangnya bener jak kaku san. Gede aja ayu lakar ke pura nih. Mau jalan ke pura kukulai sebuah mesuara. Nah, suruh bantu mandu lo, nih beli wayan sejatinya anak konen sadar. Ingat po besan tiang si nadi ngerusak alas. Nah, sini kayak itu. Lebih anicung dari itu lihat dulu. Beli, ada di itu untuk lu. Peh ayang kan masih lupa tak dulu padang. Ya pen pada nak bisa ngelana yang berapa. Peh dulu abetik sing lanang sing kabar. Dan nanti yang babar, ini dia babar nama kembangan, ini lakar ngelana yang mungkin demam berdarah beli. Nah, sengket. Nih, bosan gini nih. Kenyal masih gotong royong, biar bajak rame. Yang beli memberat bisa. Duh, kini mau kena kok. Oh, swastiastu. Melingnya cuma. Nak gelap hengken ki beli. Niki gila mulian cegot lagu. Apa beli cegot lagu? Mone gede awak beli ni, jani mara cegot lagu abesek suba gelem. Sing pelih munyin tianga, liwayan, dini pentingnya iraga nyaga lestarian alam, cara dua sisi mata uang, yening iraga nyaga lestarian alam, sawireh alam lakan asri, nika ngawinang udarane nenten cemer. Yen nining iraga demen ngusak ngasih alam, nika ngawinang alam lakar krode, wenten bencana alam cara longsor, belapar, cara jani beli kena penyakit buka kene, nika ngawinang beli tusing bisa nyaga lestarian alam. Saja beli wayan, apa buin cara jani program pemerintah ngadakan bulan bahasa Bali. Kadang temane wana kerti sabdaning taru mahotamo. Nah, ento patut iraga miara alas sawireh taru lan kayune ento mahotamo pesan buat iraga sanu iraga mangurip. Aduh, merasa beli. Nyesal beli nah kudiang man subuh ke kene tepuk penuke mani-mani sing nakar buin melaksana yang cara kene. Nah beli wayan sawirah jani subuh tengahi beli mesari mandu madak jemani beli pengah segar pengada ajak tiang gotong royong bui. Nah, cuk semua timpal ajak makejang.